Akaza neza kwicana ya SOLIDWORK Tutorial in Kinyarwanda. Tugiye kureba uburyo twakoresha mode tool muri SOLIDWORK. SOLIDWORK imaze gufunguka tuza file new, yes, tukaza part, okay. Hano yamara gufunguka tuza tugahindura dimension, dufata urugero custom, dukirikaho tugafata mmgs, okay. Twarangiza tukaza tugaselectinga plane, urugero dufate front plane, dukirikeho dufate no moto. Niturangiza tuze command manager, dufate sketch command, dufate corner rectangle, tuyishanye duhereye muri origin, right click select. Niturangiza tugaruke command manager, sketch command, dufate center rectangle, tuyishanye duhereye hano 3 point arc, right click select, tukirike kano tuze zoom to fit. Tugaruke command manager, dufate smart dimension, hano dimension ingeho urugero milimetero 30, yes. Dufate aka kimbere dushira milimetero 8, okay. Iyi semi circle nayo tu dimension inge kuri milimetero 8, enter, yes. Turabona ko sketch by fully define. Tuze command manager, dufate trim entities, dutriminge kano ka inside, yes. Tukirikeho sketch by under define. Niturangiza tuze dufate this line, doding control ya keyboard, twongere duselecting this line, relation tuyigire equal, okay. Sketch yabaye fully defined. Turangiza tuze muri command manager, dufate feature command, urugero dufate reverse boss base, axis of revolution, turivolvinge ku iyi line ya hano, okay. Tuze twemeze enter, tuhite tubona sketch imeze gutya, okay. Turangiza tuze dukirike top plane, tuze no moto, tuze muri command manager, dufate sketch command, tuze dufate center line, tuyikirike tuzaho muri origin, okay. Right click select, dusubire muri command manager, dufate urugero cycle, tuyikirikemo hano, right click, dufate dimension, iyi cycle tuyi dimensioninge kuri milimetero 8. Tuvuye muri origin, muri center yi cycle, kuza ku iyi line dushiraho milimetero 8 nanone. Twongere dufate iyi center yi cycle ni line na dushireho milimetero 8, enter. Turabona ko ya sketch nanone ibaye fully define. Niturangiza dukirike yes, yego. Tugaruke command manager, tukirikeho command manager, tuze dufate kuri near sketch pattern, kuri kano ga triangle, tukirikeho dufate circular pattern, hano parameters, axis of revolution, tuze dufate hano muri center, okay. Dufate feature entities to pattern, dufate iyi cycle. Turabona ko uducycle tune twagiyeho. Turangiza twemeze hano. Nyuma turabona ko sketch iri under define. Kugira ibe fully define, turaza muri command manager, tuze kuri display, tukirike ku gatriangle, tuze kuri fully define sketch, tukirike hano kuri calculate, yes. Sketch isiba fully define. Turangiza tuze twemeze, okay. Nyuma tugaruke muri command manager, tukirikeho dufate feature command, tuze kuri extrude cut. Niturangiza tuyirebere muri isometric, twebwe hano blind, turakatinga through hole, tukirike yes, okay. Turabona ko ya
parties twayitoboye. Okay, ndakeka ko mwabonye ko ari igipesi abashira ku mashati y'imyenda cyangwa se ku makoti. Turangiza tugihe kara. Okay, kara urugero tugihe blue color. Okay, tukirike twemeze yes. Noneho ubwo hano niho tugiye ku applyinga, tugiye gushiraho mode 2 ko n'ubundi niyo tugiye gukora. Tuze command manager tukirikeho yes. Niturangiza tuze kuri mode tools tukirikeho. Okay, noneho mbere hano tubanza twakirika kuri draft analysis tukirikeho. Draft analysis yes. Niturangiza tuze dufate face, dufate urugero top face. Okay, tuze calculate. Turabona ko iriho colors zitandukanye yes. Niturangiza tuze twemeze. Okay yes. Twongere command manager dufate draft face na niya top face. Okay, top face tuze nabwo twongere twemeze. Okay, tuze twemeze hano yes. Okay, tugaruke muri command manager dufate urugero parting line, tuze tuyikirikeho. Ya parting line dukeneye gupatinga, tuze dufate top face tuyikirikeho. Tuze split face yes. Tukirike kuri draft analysis tutegereze. Turi kuyibona parting line, tukirike ku line iri hariya yes. Niturangiza tuze dukirike okay. Turabona ko ya sketch twayibonye na line iraba parted kuri pattern turi bukore. Turabona ko yagaragaye. Niturangiza dusubire muri command manager. Nyuma ya command manager dufate shut off surface tuyikirikeho. Hano turabona ko za hole nizo bari kutwereka tugiye gukora shut off cyangwa se tugiye kuzifunga. Tuze twemeze hano yes. Turabona ko za hole twazifunze. Mwibuke ko tugiye gukora mold cyase system yo kuntu twa manufacturinga ibipesi yes. Turangiza dusubire muri command manager dufate parting surface tuyikirikeho. Niturangiza kuri parting surface tuze parting line irimo yes. Dufate hano dimension tuyihindure dushiremo urugero milimetero 30 enter. Turabona ko yabaye nini yes. Hano dushobora kuyikorera with smoothing cyangwa se without smoothing, ariko twe dukeneye with smoothing yes. Tuze dukirike enter. Okay, turabona ko twayibonye hano yes. Tuyirebere muri isometric. Twongere dusubire muri command manager yes. Dufate tooling spirit tukirike kuri ya plane tukeneye guturinga. Then tuze muri zoom to fit twe dufate no moto. Niturangiza tuze command manager dufate sketch command urugero dufate center rectangle yes. Tuze tuyikirika tugendeye muri OG right click select. Okay, niturangiza tugaruke muri command manager twibuke ko tugiye gukora tooling.
kugira ngo tuze tubone ya sketch. Twamaze kuyishushanya tuze tuyemeze. Okay, tuyirebere muri isometric. Turabona ko hari tuyibona. Niturangiza tuze dukirike shut off tuyemeze both side kuri shut off. Turabona ko hano diameter bayiduhaye irimo ni 40 mm. Nta kibazo, turaza tuyemeze tuyirekeremo. Okay, turabona ko ya body dukeneye twatangiye kuyibona. Yes. Okay, niturangiza tuze ya body twayibonye, tuze hano kuri iyi side. Urugero dufate surface body dukirike ku iyi plus, tegereze loading. Turangiza gukirika ku iyi plus, triangle tubiri dukirikeho tubone ko biza hano. Noneho ya surface bodies tukirika ku iyi cavity surface body tuyikorere hide, dukirike kuri core nayo tuyikorere hide, tuze kuri parting surface nayo tuyikore hide. Nyuma tuze kuri solid body, hano tuyigire visible. Tooling spirit nayo tuyigire visible, ni tooling spirit 2 nayo tuyigire visible. Urugero dushobora kuza tugafata iyi part yo hasi tukayigira hide, cyangwa se tukayireka tugahidinga iyo hejuru. Okay, turabona ko ya mode yacu tugenda tuyibona. Iyi nayo dushobora kuyireka tukayireba. Yes, kuba urugero nimba dufashe iyi yo hasi then tukanayihidinga. Okay, to hiding first part. Okay, turabona ko nayo tugenda tuyibona. Nyuma nayo tuyikirikeho. Yes, tuze dufatiye turayibona. Okay, this one hide, this one visible. Okay, turabona ko tugenda tuyibona bitewe na kara dufite. Yes, turabona hano iyi ni part yayo yose. Niturangiza tuze tukirike hano. Yes. Okay, this part dushaka kuza tukayisavinga file save as. Urugero tuyite molding box, molding box, save it. Okay, noneho bitewe nuko hano tuba twasavinze dushaka kuza kuri surface body. Yes, kuri solid body right click, twarangiza tukaza kuri save body. Okay, nyuma tukaza tugafata this save tooling spirit 1 tukayisavinga tukaza kuri. Okay, kugeza aho zose zirangiriye. Yes. Okay, then tukemeza part yacu
nyuma twarangiza tukaza twekorera cancel. Okay, tugasubira muri SOLIDWORK file new, ntituze part ahubwo tukaza assembly. Okay, nyuma tukaza command manager, tukaza kuri insert component, tukaza hano browser. Kubera ko twagiye tuzisevinga kuri desktop, tukaza iya mbere hari parting la split line, tooling split. Urugero wenda reka mfate iyi parting line nyizane, turabona ko tuyibona. Okay, changing a color. Yes, tegereze machine loading kuko iyi soft iba ifite imbaraga. Yes, okay, tegereze gato. Yes, tugaruke muri command manager, insert component, browser, tuze kuri desktop nanone, dufate iyi tooling split n'iyi kabiri, nakanze cyangwa se nahodinze control kugira nzifatire rimwe. Open, mfate imwe nyishyire hariya n'indi nyishyire hano. Okay, nindangiza nze zoom to fit kugira nzirebe neza. Ushaka kureba za parties, urugero iyi nkaza nyikurure nyishyire hariya n'iyi nyishyire hano. Yes, iyi nayo nshobora gukirika right click kaza float. Yes, nkaba nayitwara aho nkeneye kuko nayo iri float. Okay, yes, iyi part nigarure hano n'iyi hano kuko ngiye gukora icyo bita assembly. Yes, okay, turabona ko za part making muri muru, imwe ni upper part, indi ni core, indi yo hasi nayo ni lower part cyangwa bottom part. Okay, turabona ko hano ziri kugaragara neza. Yes, okay, hano inze mfate iyi line nyikirikeho mate, nze nyimetinge ku iyi cycle. Okay, turabona ko yagiyemo, nze mvivure nemeze. Yes, kuri rotation kuri keyboard, nongere mfate iyi line nyikirikeho, nze nyimetinge mo hano ku iyi line. Okay, tumanze cancelling iyi mate. Yes, ushobora gukanda control Z ikabakinga. Urugero mfate this line, iyi line ize imeting ku iyi side. Yes, nze nemeze, nongere mfate iyi line ize ibe mate ku iyi line. Okay, nindangiza nze nemeze mating. Yes, turabona ko ya molding twayibonye with partner. Nindangiza nze command manager mfate explode view, nze nkirike ku iyi part nizamure hejuru. Okay,
iyi part ikirikeho izamure hejuru, mfate n'iyi inze nyikirike nyimanure. Okay, nongere ndebere muri isometric, iyi nongere nyizamure kugira tuyirebe neza. Mfate iyi nayo nyimanure, urugero nyishire hano. Yes, turabona ko ya part yacu igaragara. Nyuma inze nemeze hano. Yes, nindangiza nze nkirike ku iyi assembly 1, right click nze animate collapse. Yes, ninza hano nkirikeho. Okay, yes, okay, dustopinge. Nkaba nabakangurira gukora comment, like and share ku iyi channel, aho tugenda tureba uburyo ki twakora design zitandukanye muri SOLIDWORK. Murakoze, na session ikurikira. Murakoze cyane.